الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان مقام الحبيب ربنا عليه السلام على نبينا وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته يلا اسم إلى يوم الدين. الحمد لله itu harga kita maka kira kan sebaik cek dan itu bisa hati Quran awi wa atim al hajj wal umrah kita kira naru hajj di umrah nanti Allah क्या बोल रहे तू क्या बोल रहे Malah ngai kecil Allah इधर चलना है तो Islam नहीं jauh दिख रही है Zurek kan jaga dia Allah faham nama ini sama Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini acho que a Islam neste caminho mangala ali a importância neste hari maha importante acho que maha maru itu itu tamu tuan suami ayawi wa haddin nasi bil hadd dan Allah mengkayyana ya Ibrahim ande hama ucapan Allah sesuatu também falando aqui atau kerja wahyu ulu maru misam tu nanti itu misinya orang arah roba gantan lagu tu itu karazan ulu maru alhamdulillah jadi pemajian ada sesuatu Allah Subhanahu wa Ta'ala Reza badi bihum sikap Islam جارك من مسلم حج الحمد لله نمازن الله سبحانه وتعالى توفيقه نمازن فحفاظين إن شاء الله ما رجوع إذا كان مسلم حج فأنا أشكها فأنا dapat dibidu Allah selama sika anda panjana yang memang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala isso foi as câmera jangan lupa juga direksi sudah disebut ketika masuk sama itu aku muslim haji marfan kami bangun atau kasih voyage kasih lefi pitahan kasih lefi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih lefangan terang untuk masuk marfan kami bangun itu teman teman aku doa muslim haji sesuatu kita jangan merezo sesuatu sesuatu kita kontak insya Allah jika biasa doa